Гурной одун утун олуқтуа Татьяна Жараева тік саана ақсыбақы кәте қайыстыватын көрен істен олар ғытық жағысқа бейгі ұлыстағы ұстар білік бітгіл жіттаты. Бу саһыгар барата суох этерген түрген тарган туттунулах агуон иккис хаарыгар үктеммит Татьяна Жараева күннете бүппет хотон үлетин түбүгер умса түһер. Кини кыра саһыттан сөйхү ититигер сысталапыт болан күн бүгүнүгер диери төрүт жарыктан элитин арарбат. Ологун бүтүннүү сөйхү ититигер анаабы тытык кыржага сөйхү төлөркөй туруктаах болуутун сетиһер кистелең нималарын бу курдугарыяр. Сөйхүлербин мен урукуттан былы-былыргаттан эрезиминен артабын. Эрезиминен ахы сөйхү ырбат тағаны, тоқсуньуга дылы сөйхү туруган ыхыктыба тағана үтүге өтті тоқсуньуттан сақтуньуга дылы ырбы сөйхү өрүттен бербәт. Барда он бир сөйхүнү тутан турар. Ол эхеттен биес ыанарынага. Онон улуу салалтатыттан сөйхү төбөтүгер онну тыһынча өйбүл харчыга тексен, быйыл хотонун саңардыбыт үөрүүтүн үллестер. Отуччы хыл эрге хотоңа кыстан кырагас им багайта эрей боonu көрөр этим. Быйыл о хоккуту хыжабын сылааха ина бирамна күһүн өссө ола урбаханна хыждар этим. Оголорун аймак жонун көмөлөрүнен сыл таксаротун булуммут. Тиеттер бүтүгер урахит мантан үс көстахил готтулар. Бир хелаки рахан болан би кибен сетонда барар. Табарата аты. Татьяна Конановна сөйхүлерин бәрибәкке олоран кааллагына доробиятын туруга билле мөлтүүрүн кепсир. Онон кыах тиеринен кекке кыһалгалары даахсыбакка сөйхүтүн аксаанын энчереппет санаалаах. Аделена Тастырова, Егор Тимофеев, Саха телевидениете, Горнай.